2025 midterm election. The RMN News special coverage. Idol Denise, kumusta? Dito covenant signing, please come in. Ulit nag-start ti grupo ti Comelec Province ng Tilawag iti Lawag Central Elementary School. Apo, nakita mo ito nagkakla tarpulin, Idol Joan, iti post-post iti kuryente. Kaya talaga nga binaklas da. Kadwa iti Comelec iti biyang TDPWH, kaya kita nagbaklas, adam iti PNP. Tapi gasta kita masigurado may cut, madalusan amin-amin, dagitay may bilang ISOR ko na tayo. Pero ito kita naikabit, kaya ito poste ti kuryente, na iti agdama kita danti may isang multicab nga nahakot, digitigam kaming iti Comelec Idol Joan. Idolwan niya ito na Joel Hines, dato'y panakabaklas, digitikan dira at digiti tarpulin, kaya't nagturong iti grupo niya Torne Balbas, iti mismo nga tiyandaan iti Lawag City. So, dapat digiti kasalitan niya Torne Balbas, nga digiti tricycle driver, Idol Joan, nga iti agdam madama iti Dialogona. Okay. Picture. Yes, sir. Dato'y linong ano ko bikat dagito? Man sir, actually considered as election paraphernalia letter dagito. So makisarita tayo kadagito kakapsat nga tricycle operators, drivers na maikatwa po dagito kasi bawal dagito. Considered pa rin nga campaign material. Sir, dagito katatay jay sa ngawan iti eskwela. Awan ti susungbatan dagito kandidato, sir. Wala po, BTT Comelec resolution, tinamayan tayo summary abatement. So, sa kami mismo tinangikat. So, most likely po awan. But it's a reminder kanya da nga nung mabalbalin, ipandalatan dagi jay poster area da, iti dagi common poster area, and within the sites allowed by Comelec resolution. May kabilang tayo, dagito ko, sir, may cut nga tarpaulin. At danto inventory po, madamdama di DPWH, and then we will follow our protocol regarding the disposition ng iting campaign material. Torne, so awan sa San 20 Comelec kandidato? Awan na po, as long as Comelec iti rules ti may pakat, amin nga bawal tatang election is may patupad po. Sir, baka dakit mga message kay iti kandidato, just good, sir, please. Like iti ISM. Yes po, please lang, kadagiti candidates tayo, nang runa, kitaan tayo po, dagiti sizes, iti tarpaulin tayo, dagiti pangipanan tayo nga luglugar, at damot iti listahan iti Comelec, ti amin nga mabalin mo nga pangipanan, willing kami po nga makikoordinate kanyayo. And good luck, and keep safe po. Sure, sir. Ni Attorney Julius Balbas, the City Election Officer, Idol Joan. The target dakit among dagitin linong Idol Joan pa tricyclean. When? Nga ada ruproba dagitay kandidato may cut. So ada tricyclean. Okay. Manong. Alat makunam ta dagitay linong yung may cut karamang babaklas. Kasi campaign Babalik tayo sir na Soviet ti Comelec eh. Sumurtel sa tibatagar ti Comelec, babalik tayo sa ikalim dito, maramdama. gawan linong tayon. Ay, transfer dito yung katuwa siya, tayo pasahol dito, madamdama, bitahin. So ano kunan dakit may cut na po no Comelec. Takam to asan siya, tapos alignment at Comelec niya sa akin, eh. Hirong dito, malpas election ba ito, sir. So sabi ti kwa tayo, okay nangar-ari mo tayo tricyclean, nagiti kandidato? Okay sir. Baka sumarsaron to sir, barbaring anta. Lipat na sabi dito ko, alas kita kayo, haan lang. Ambetan sir, daw, kablat sabi ka, tapulo, kapag gusto namin ng politiko, tapulo awan ti bias ng urada. Manong anamit sa pulam ti ba sa kandidato? Kaya na urnos na ko ti lawag ko ba, at no napilas na kapiyag, kaya ti traffic ko ti silawag. Ano ti manong? Kaya sabilyo taga barangay 23 sir. 23. So nakadecide ka ti botos mo doon. Ambay sir. Tuwaro, gugipel campaign ba, pero sir eh. Yung nakawal kat ayudan. Dahil may tagpamitan. Baka pwede tayo naman. Oo, bahala. Okay, Manong, ni Manong Estabillo. Dito siya, David P. Sir, good morning. Katangan tayo. Dita lang sir. Oo, analito ko lang sa tilinong yo. Kaputa, daming ti Europa, dagitay kandidato kat may ramramang nga mabaklas. Alat mo ko nam. Okay lang sir, no? Ito ti wada. Yung beto isip mong kat kasi nakaado ka sa nga imawatan? Ay, sir, dahil
Pati ayuda umbay. Damit ba si Sir, ayuda nga, bunong-bunong sa gabat. So nakapili ka ibotos mo. Ang Sir. Anamit sa sapulong din sa kandidato. May din namin Sir, pagkayatan mga tricyclean. Kailangan lang ada mga tricyclean. Kada nga ada pamilya na. Kailan ka mano? Taga 29, Sir. 29. Okay, tidaya. Alam ni Mr. Salem. Iti Lawag SP. So, agdama ito na Joan, madamatatan, iti panakiikat, dagitay linlinong, dagitay tricyclean, iti sa iti sendaan, kaputa karamang takta nga mabaklas, kada ito agundaway, kaputa ito kita iparit, iti alagaden, iti pumalek, mga panagkampanya, ada iti illegal nga ayan dagiti Europa dagiti kandidato among natan isu kabutar pulin na kaya iti linlinong Idol Joan. Dito nga ro Idol Dennis. Grupo na tor Idol Joan. Dito nga ro dalinong dangato da di batidog detoy ada pa yung makikitak nga atidog. Katan da pa di jay ket linong tito da. Ado basta adalo rupat kandidato kan dagiti party list na duman pa may cut Idol Joan. Ay da pinagay na damag dagiti tricycle na gorekta. Damag Sir, dito nga nakakal ka ni tricyclean, bawal ba dito pa? Ay, dito ko, tapos ka ni tricycle ka ni Kamkabil, bawal pa pa? Ay, Sir, no, dito tricycle mismo nga nakaipandijayan da, nga bawal dito ako sa private property nga considered dito. Basta public lang, sir. Yes, ako. Thank you very much, sir. Yeah, Idol Joan. No tricyclean, okay lang. Yan no public, kaya bawal, Idol Joan. So, itagdama, arog yan na ikat dagiti ko amo mo siguro dati nasikat na dati ko na dati Panginoon tricyclean may cut aminen awan sa Santuen ti biyang ti Commission on Elections. So ti grupo na to ni Balbas iti Centro Lawag ti grupo ti probinsya babag ni Atty. Joel Hines nagsurungtan iti bypass road na nagikat kadagiti tarpaulins dagiti kakandidato. Live and exclusive mani ba Sport Lawag City Commercial Complex Idol Dennis Gabriel Alitio Tatak RMN. Idol Dennis, may nga multicab kunam sa itatay, di kad adon. Kamagan Idol Joan? Kunam sa itatay nga may nga multicaben, dito nabaklas da, di kad adon. Uot lang, Idol Joan, medyo nakapusting. Pagi ulit. Dito na baklas da, nga campaign materials, Idol Dennis, imabot santi may sa multicab kunam itatay. Well, Idol Joan, iti multicap, iti nakno, Idol Joan, taagupay talaga nga katindaamin na may siya pala nga irit na panan mi ket mapnum dati may siya nga lugar. So, adugi trucks na ta, masusorno, iti grupo ti Pumalik Idol Joan. Okay. So, iti agdama, po nagsubyon iti informasyon kada gito'y kang kaming iti kumanay ka para palang kada to'y coverage yo iti election 2025. Maduwag ti pilot ni Allen Villanueva, Idol Dennis Gabriel Alitio, Tatak RMN. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage.